Nelson Mandela University's George Campus Open Day. We are here to help you kickstart your academic journey. Join us at the George Campus Mopani Hall on the 23rd and the 24th of May for the inside look at our academic offerings, student life, and student support services. Bring your latest results and ID. Staff will be on hand to assist with online application. Start your journey with Nelson Mandela University. Hallo, wil jy by die Nelson Mandela Universiteit op die George Campus studeer? Hierdie dien as 'n uitnodiging vir alle graad 11 en 12 hoërskoolleerdlinge om ons opendag wat plaasvind op Vrydag die 23ste Mei en Saterdag die 24ste Mei by te woon. Kom geniet die dag saam met ons en leer meer oor ons fakulteite, kursusse, buitemuurse aktiwiteite, sowel as ons ondersteuningsdienste en personeel. Bring gerus saam jou ID-dokument en jou nuutste resultate, want ons personeel is slaggereed om jou te help met jou aanlyn aansoek vir die 2026 akademiese jaar. Ons vertrou dat dit 'n leersame ervaring sal wees en sien uit daarna om julle welkom te heet. Molweni, sisisimemo kuba bonke abafundi banga le-11 ne-12 ukuba bazosijoyina apha kwi-Open Day yethu eNelson Mandela University.